Sarajevu je heroin ove godine odnio 4 mlada života. Lani je taj broj bio duplo viši. I nemoguće smrti koliko oštinja u kartonu Sarajevu. Ako tražiš objašnjenje, u sebi ga pronađi. Imaš neke probleme, ne traži lijek u svađi. Utjehu nađi u drugim, ne u čaši. Suoči se sa istinom, iako te plaši. Izbaci iz sebe sve ono što te muči. Poslušaj ovu priču, ona može da nauči. Ta priča iz mog kraja i mnogi je znaju gdje se istina krije. Ona čeka te na kraju. Priča je vezana za djevojku iz kvarta. Vrijeme događaja desilo se jednog davnog marta. Bila je mlada, Irena se zvala, ali sudbina se s njenim životom poigrala. Mnogi u životu griješe, na greškama se uče. Takvi slični problemi našu Irenu muče. Kao mala curica ona ostala je sama kada stari je poginuo. Napustila je mama, kroz život ona sama morala se boriti, zaboraviti loše, budućnost sebi stvoriti. Izboriti se za svoje jer nikog više nema, a život je surov, sve više je problema. Od sitnih dilema, srce joj se slama. 16 je godina, život psihodrama. Nosi prokletstvo, to nikad nije znala. Tako naivna i mlada, na samo dno je pala. Slučaj je gadan, trotoar je hladan. Šta ti je u glavi kad na ulici si gladan? Čekaj daj stani, to pravo loš je znak. One for the money, two for the luck. Ništa ne ide ovako, sada slijedi evolucija. U tom slučaju kriminal je jedina solucija. Rizik je novac, ona na to mora spasti. Pare su prokletstvo, zato počela je krasti. Godina je prošla, na ulici je ostala. Naša Irena sad je narkomanka postala. Još jedna priča, tragedija postaje. Zagrizla je mamac, šta joj sad preostaje? Poznala je dečka koji je začarao. On je bio diler, pa je samo zavaravo. Sada je robinja, naša Irena. Ali tek je haos nastao kada dobila je sina. Ta priča je pogodila njenog umišljenog princa, pa se ispali iz grada kada dobio je klinca. Sad Irena sama na trotoaru sjedi, prosi po gradu u venu da se sredi. Sudbina je gadna, istina je jadna. Pare za heroin, a beba je gladna. Odakle je novac kome da se obrati? Tek sada pati, ko će da je shvati? Zato bebu ostavlja na klupi u parku. Čvrsto je odlučila, završit će u jarku. Sa metkom u glavi, žiletom u ruci. Više nije mogla živjeti na muci. Ubila se, mislila je, tako joj i treba. Ali niko ne zna gdje završila je beba. Možda i nju ista sudbina čeka. Možda njena priča bude sretno završetka.